Puno pozdrava dragim sugrađanima od Minđušara. Došli smo tu da pomognemo svojim drugovima koji vode sad tu poviše nas borbe. Tako. Dobro. Neka ne vode brigu. Mile! Ne boj se ništa, da ovo neće pasti. Sve je naše. U ime svih Minđušara, u ime svih Minđušara pozdravljam sve cure u Republici Srpskoj krajini. Dobro. A Ustaše? A Ustaše, pozdravljamo i njih, znate šta će biti. Nisam puno ostavio, vlada se nije, ali dobro. Ljute, šta kažeš na ovu situaciju? Poručujem u ime voda Minđušara, knivskih dobrovoljaca i boraca da se sugrađani naši ne paniče i da će biti sve u redu i da imaju povjerenje u našu vojsku, a naročito u miliciju. Ljute, u kadru si bit ćeš. Nije. Ovo je gala televizija. Kakva situacija tu tamo napred? Pa tu smo. Dobro. Ovo je naporno za nas. Šta je, bez kondicije ili? I služenje. Kako mogu? Ajmo dalje raspraviti.